Hadian ke jingwan tur kensan Ahmad Kherdop jong ke sekretariat menda ke sengi ke santari unailar kasur ke beri uhnyo terap kelai kendu yo sembut menteri rangba ke jela uba prestun tensong bandawa nak sarkar ban pelaj no ya kaipot halor ke jingsha penyap uba Chesterfield thank you nakaliang uba prestun uloong ya ka kaipot uba chi on pelaj hapo ka yeng dorbar ka ban sedang ha ka khandai teri unai lur banwan. I explained to them all the details where we have to be guided by the act, by the guidelines, by the rules. Then I told them the inquiry commission report has to be first of all placed on the table of the House, and thereafter from that very day itself it will become a public property. It will be in the public domain. So I told them, please wait because the autumn session will start from 9th of September, and BAC next week we will sit down, we will work out the business of the session. But it is confirmed that the session will start from the 9th, and on that very same day itself the report will be placed on the table of the House. So I requested all of them, please have a patience a little bit, and till such time is which you will be known all the details and detailed reports of the commission appointed by the state government. Kumacun kemau, unong elam berim jong kesengking atiar ke nyotrap National Liberation Council uba Chesterfield thank you. Ulasha siat yap haki pulit ha ke step rengap jong ke khatlai teri unailar hajar arpuai. Habakran baglap thai kubor uwei ni kinong elam jong ke sur ke beri nyotrap uloang ba ke jing puslam jong ke sarkar jilla ban penmi perthai ya ke kaipot halor ke jingsha siat yap uba Chesterfield thank you. Kala penlong ya ki banwan hela bat pertah Ahmad Kherdop jong ke sekretariat. Uloang banakal yang keseng ke sapet ke ke jengmi hadian kata khandai tadi unai luar ahjar arpuar bat lada dei ke bathiang kin saya kemen bat lada dei ke bejau kin saya perkhat bat banyak dak kiwei pat kilinti benda kasngi kasandrek hagajik sisa lada ngim hala ngim perta hagani ka khmat ka Kherdop main gate nya sekretariat le singim ya kedo ya ka sarkar ni di siam nomor boleh enggak ongkum ta hakin diki kiniat benai beladap haka sautrek jong jun hadian jong kajingi i jongi ya u ni retired chief justice DY Phay ulalek pan submit sha ucm ya ka kaipon nani te inquiry report ngilalek ban ya kendo ya ka family jong biliet Chesterfield thank you hang te po malak pangsa tu sing ladap ong ko sarkar leng baki electronic media baki paper ngila dapong hato bandawai gedi ke kaipot ban pelaj pajba dan kam semua panmi sasisin surah te ni iba ngilabo ka jingkeling ngilabo ka bomot ka jingkerpat dengan sarkar hendrai ke sarkar katik lightly silamna kam respond ye ganika ajing keren ka jongi hak ke sautre itu tahu hari kini senging ladan ke meeting lembak kasur jong beri neutra pat mening lawan hari pok ka Kherdop jam sekretariat nomor balai nado benai me let's say ladang ye kran gilayat lai benai ta Mei Jun Julai Agust ladap ban pelaj te kai pon kan EU kan selam EU pak sarkar kan pentip pat ba ni let's say laban ong ba ka Kherdop kadon ki skor ki ba let's say ke bangal lapan omang ni sutunat bahak de janmit ling ba kajik sawa jongga Kherdop haki skor tendong skor jong PCM ulah khot ingi bandong sipo tinggal yuk bandong sipo ngut bar bangirung ngem simna krani gino giman ngi ong baik ngiwan hang ne suma seino ya kedika kaipon ya ka ba u pai phai ti pai phai Chairman jong kami kira State Human Rights Commission ulah submit shipping. Marhaban ngilai ekran ya kani kabenta masuk kemen ba u Chief Secretary Batamai udah dekat bat u di PCM. Kila yok ban reply sini. Bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki
kiong ba hakini ki kendiat ski bladam ndalai debio approval kabamot kinsa sedang no igenika session kabamot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong kenika session de kila kerpat ingi bagi long patient ingi kumangilaong bang long patient since 13 September 13 August mo 2021 ngelong patient nang amtal kenika jing sha khat jubor jong jing jurang ba tingi lalong mentaro ngelong patient hadu 9 of September tingin pe yang tu kei ka outcome kei ka jingmi lingba kata kai pot ia ka ba table cha po house position par hadin ta lada kadon ka ba thiang le singin ya kemen ba lada kadon ka ba jau ngihap ban ya perkat pat ban ya sadi kiwit